Pa s jedne strane, naravno da ćeš reći ne marim, nije me briga, imam svoju ideju i želim biti, kako bih rekla, iskrena u tome što namjeravam do kraja, ali naravno da ne možeš oglušiti na i neke kritike i pogotovo danas svako ima pravo izražavati se ili komentarima na socijalnim mrežama i tako dalje. Tako da ne mogu reći da me to ne dotiče, iako mi neko usput kaže, nisam sama pročitala. I naravno da ne postoji niti jedan umjetnik koji je imao apsolutnu podršku svih uvijek i svagdje. Tako da naprosto stvarno pokušavam raditi to što radim i naravno pokušavam i čuti nekad kritiku. Ali da, nekako ne dam se.